Bese me catch no on air. Say Abena, who says no? Brade. Oh, thank you. Hey. Thank you. Why is a fresh fisher? Yachia agwa pipe no. Me bacho say Uber Facebook and then support the Black Stars no video no. I am more. Video no. I see the woman. Ahweneɛ wom. Sweetie Nase wom. Sweetie Joy News. And na Alatula. Members. Alatula ni Nasa Bofeje ni. Sweetie so na eba no. Sweetie ba. Let's say new craft flag no. Immortal so and then you see the craft flag no. New craft franc no. Yes. Ghana franc no. And na say the one who me ana. O say I was starting there no. Man start. Upodi o. Na ne be. Upodi. Enti ya chance Abena Opokua Ahweneɛ. Abena. Hey, ensuo hwewa ka say hwew. Enka say pampam. Ensuo hwewa ka say hwew. Enka say Black Stars yo. Vim. Abena na di kan. Yes. Mina me koi. Tundra. Yes. Smoke. Smoke black cat. That's why you know that's also video na efe ayo ya de I no pay na you was Abena we dey support na we say ye more enti Abena sase na Abena koya na fe na asampofo age okay alatula ba na say do say be show mo simple ene yes be show mo simple enti eno kwa na fe na asampofo age so aba na sweetie so aba na immortal so aba CJ nie on the craft flag no me craft franc no hey video na that Facebook no immortal no yes and afei you craft franc no yes Ghana flag yes and I'm fire be Egypt ye ben no more rough who need gidi mini wo so e de okay yes I'm on Facebook Eric Darlington Tundra na me de frɛ Fara both I say I love it. And ama awukubi abuache I say Abena shades no fatal. Me da so hot. And Eric Tete say o say Ghana. I see you sister Abena. Ghana I see you too. Yeah. Comment Emra. And Black Star Day. Yes. When Black Stars Day. Yes. E was say bia so no say Egypt. Abena shades no fatal. See je me da say. Bon se me de me ka na susu nada o kan for me nada o kan for me nada o si je me nada o na intensi kra si je o kan for afiafe Enti full support from the multimedia. Sure. Going out to the Black Stars of Ghana. Guys, go make us proud. Make us proud. Go make us proud. Go make us proud. Yejimudi. Memena. Say the tie bia na munyi nkonya. Mo de mo fa Christian to chebudu park ne so a mo mo nsego. Senior Kwadwo Ahemfo. Also CJ Allah. Yeah man. And Allah gege. Kai komi. Aisha. Abena de bonkrata no gu no yenyena yenkona Yo, anije na ye mo ni nyina ne se na Black Stars ne oman Egypt ejina akonoti Ghana Black Stars me kan sa na kwan bia so se de tie no ye be hye ene Ghana ebe wini enti no ye ne je mu na ye wona seje we ne ye bone tew sanse bre no ekọ bebre no a na obampani akufo ado se sia ye kase de enti ye no eche se World Economic Forum na odina ni eche mu a okobi enti no ho asama da ha sanso eno mo chese eba no yenkwaye mu ene yenua ye timba na enipa bi bubu etwitwa no basabasa obro mu ni tumi ni ade no empanyefo chese mo de app foforo kra na ba ye mo de be hwe atwa sade no so enti wo hodom na wo ye bia no wa ya hyeye pa na eno chinso no mo chese GRA na HSC cheda na na kwame bedi akon yesi ontuato
tax evasion won tua to ne odwane saa enti no eno so no mo chese say no ejiere egunu so den na Reverend Dr. Amisha da wusu amoa na eye ejiere boss ne fodi ne da asemi ho no nti da bokrata wonsa eka bia kenkan fama me na sija asem we no eba ne kɔ ye nedua fie na eneduafo no aburo so dodo a woso omofa no eno so ho asame da ha na owura Isaac Ejiri eye Director General Edma Ghana Prison Service na ekasa ewo hayi na prison fo yankasa to da bia wo kokora na akoye so ani ade a ye ma kwanpo ne wakoye ne wabeka masema ma omu ahun tie nei no ewo mo ade mo na mo ba bonte a mo bekan yate ye de abada bokrata mu de bekan ama mo nti do wo mo chese nipa no aye ma aburo so nti obokoso a eka se obi yemfo so bia na obi di boni bia nya boni bia na wose de ne koto afiase ebi wo ma so prapra krom a ye ma ne prapra krom wo so koyi gatamu a ye ma ne yi gatamu eno krompo no beboa ama ye prisons no ahun emu ye free kakra na nya se bibia akone kodam bibia ne ye piom ba wo piom de ba no so ne facility na modyo mo betum no wo he aban no so a na bebo omo ka aban na so na san bebo mo ka abemo maduane adi enti no sani asotwe ne de ma se bia wo be soa ne ma ne wo be ko obi afia ko so ma obi a ne ehunu ahun mimi wo se ye nso ikura kwa asama ne ade a enso hwan de de pipe e mayi onu ma mo matwe nso sa ne nyina na ka punishment ne ho bi no ne non custodial sentences a wo mo eguso a efrese enye dwuma na ema prisons no emunye free kakra ho asam eda ha na daily guide abokrata mu so na mewe na ababawa Abdulrazak Failatu Reya wono aduane no hwede makoma hanu ne bebregu akire no na enra wabomodin abepie mu ankran ase akwakosi o mampane abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na VP so je no fefefefe VP yade ese ekoso no no akọ tamale ho edna chita ekoma baba wa ekohye ni nkran owie yenso awabankran ba behie no chese eye fefefe Syrian kwa eti no ho asam eda ha na NDC amanyoko ni mumpanyifo bia womo aso aiwe no ede sword esai minim se by na video no wanya bi ahwe wonya bi hwe ya menware wo de ayiwa de to no behwe ne sesi na metwamako so ahu womo aso so de mi pe ne twi asemam akofuna enya akofuna ode ana da bi sword ode be hu so sword bi ena chese be makatachi owura nanim da ha ide obi anim siye we nya safe na obi be ko eye yewura evisa free say no evisa free ankra wona da ha na panyi a wogina ha say yesofo na usomu a na usai no na wakacho se wonim na wokoyi NDC amanyoko ni ma wankasa wode wo ho je na wode wo ho agye awie ne wabakan sword ne ye akofuna ne mitwaye akofuna medase ugidi ni sa ka ugina ba so ahum enti no se wo somu anu wo sai se wo ye NDC ma wankasa no wode utibaje wo bapanyi wabakan enso wode ne besa atwa so na sembo ye beto monten so na nkofo se na de bia manyo sema kodru nie babia manyo sema kodru nie wo de ho asem o daily guide mo kenkan a wo behu no eho emu ama ne boni bim na endi samanyo ko no so ne fen watifidu mantem mu na sese no mpanyifo won kran ha ne wo so wo mantem nim no atena sa ye nsemu ama wo mo vice chairman Hamid Gbewa CJ panyi o ma suspend no anti eno so ho asem e wo daily guide mu a media man ti CJ dodo na de o sha amane ne nyina no eye adekro no na media ma e wo ha yi enti eja mekwa na de aka no CJ wo de atwa so